yang peletakan batu pertamanya tahun 2010 dan kini sudah menjadi rumah sakit dengan luas bangunan 10.000 meter persegi di tanah 1,6 hektar. Saya kira ini adalah prestasi yang luar biasa, sumbangan dari rakyat Indonesia, gitu ya, sebagai bentuk komitmen bagi kemerdekaan Palestina dan juga perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai dan merebut hak-hak dari rakyat di Palestina. Jadi kami sangat hargai langkah-langkah dari Mercy dan juga apresiasi dari kedatangan Palestina. Mudah-mudahan besok rencananya akan ada semacam penyerahan dari pihak Indonesia kepada otoritas ya pemerintah di Palestina. Saya kira itu. Mungkin langsung dari you have comment? Yeah. يعني احنا قدمنا الى اندونيسيا لنقدم الشكر الى الحكومه الاندونيسيه والى البرلمان والى الشعب الاندونيسي الذي دائما يقف الى جانب الشعب الفلسطيني ويدعمه، وخاصه في هذه المناسبه قدمنا لنشكر ونتسلم رسميا المستشفى الاندونيسي في قطاع غزة. هذا المشفى الذي بدأ بالعمل سوف يؤدي إلى تطوير النظام الصحي الفلسطيني وتقديم خدمة أفضل لمواطننا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. نشكر جمعية ميرسي التي أشرفت بشكل مباشر على بناء هذا المستشفى وتشغيله، وثانية نتقدم بالشكر الجزيل لأصدقائنا الأندونيسيين متمنين لهم التوفيق والازدهار. Well, basically we are here, I just arrived today as a representative from His Excellency President Mahmoud Abbas to convey our official thanks and the thanks of the Palestinian people and appreciation for the support of the Indonesian people and the Indonesian government as a whole, and we had expressed that to the Vice Speaker of the Parliament and all the other members. This is a very special occasion in which we are going to be handed over officially the very important project of the Indonesia Hospital in Beit Lahia, Gaza, which has been accomplished through the good offices and coordination by Mercy Group on behalf of all the people of Indonesia who donated from their contribution in accomplishing this project, which took a long time, despite all the difficulties which you are familiar with, that our Gaza people are suffering from the Israeli unfair siege. Alhamdulillah, the project now is over, and we are here to